E ai ki te mātanga mā tauranga a Mahia Nathan, kei te whakaiti ana hinara I te mana o te reo Māori I tā rātou kaupapa here mā tauranga, ka utua ngā kura kia whakaako I ngā reo rua. He kotahirau 60 miriona tāra te utu mō taua kaupapa, kia orite ai te reo Māori ki ngā reo o Haina, reo Paniora anō hoki. Kei Aripeka Timutumu, ngā whakamahuki. He taonga te reo Māori kia Mahia Nathan. Mātanga pāngarau. Engari hei tāna kaore he hua mō te reo ki roto I te kaupapa here mātauranga ana hinara. E pohe he tērā nō rātou. Kia rite tō tātou reo tūturu take ake o kone o Aotearoa. Ki e rao ngā reo manene, reo tuarua. Kua para rātou I te huarahi kōwhiringa, nā hei tāna hinara ka toha rātou I ngā pūtea tautoko, kia whakaako ai ngā reo e rua ki ngā kura. It's focused on lifting the availability of a range of languages, at least 10. Nā ko te reo o Haina tērā, Wiwi Paniora, te reo Hapani Korea, ko te reo Māori, me te reo Rota. So I think we will see more young people learning Te Reo. Ko ngā reo manene, karongi ana e te ropu nā hinara, he kia noho e rā momo reo, he reo kōwhiringa roto I ngā kura, me te reo Pākehā hoki. He reo manene noki te reo Ingari. I tērā tau I whakaturengia ai te ture mo te reo Māori, nā ko te pūtake o taua kaupapa kia whakamana I te reo Māori. Engari hei tā Nathan e tuki tēnei kaupapa I taua ture. Kia noho ko te reo Māori e rite ki te mano o ngā reo manene, ka re tere I te tika. Nā reira, ko te reo Māori, te reo tūturu pūmau o tēnei whenua. He oi ka karo atu I te whakaaro kia whakaturengia te reo Māori ki ngā kura. It is the whole principle that we don't want to force anyone to do something that they don't want to do, and actually the motivation is very important in learning. But what I would say is, in New Zealand now at the moment, if you want to, you have a right to learn Te Reo. Kaurea Nathan I te aro atu ki tēnei kaupapa, engari he kaupapa pea mo e tahi atu kai pōti, hei ngā wiki e whā e heke mai nei. Ripeka Timutumu, Te Karere.